bivuze ngo umuntu wagejeje ubutumwa bw'Abadiventiste kuri uyu musozi bwa mbere ni uwo Zefaniya. Zefani N'ubundi Egide yari yamubwiyeho yuko yari umunyeshuri, akajya aganira nawe na mama wa Egide yarabitubwiye. Hanyuma kandi aza no kujya ku ishuri, ntabwo twabashije kumubona, ariko niwe muntu wabanje kumenya iby'ubutumwa bw'Abadiventiste. Mu kuganira na Egide afata ubwo butumwa, yatubwiye ko byamusabaga igihe kirekire kujyayo. Ubwo Egide nawe yarakuganiriye? yego yaranganiriye cyane gose. Turabona yuko bariko barasigura amajambo mato mato yavuga ati gusigura umunsi w'isabato, baravuga ati umunsi w'isabato mu Bayahudi wari ushaka mu kwa gatandatu w'ubu, ariko mu bakristo buno munsi duhimbaza umunsi wa mbere wo mu ndwi. Mbona yuko rero turiko turaca kubiri n'amategeko y'Imana, ubwo tubona yuko na Yesu Kristo yashizeho indahiro avuga ati ndababwira ukuri ati ntabwo dushaka akazigira akava ku byazo by'Imana shiti sinicyuzo kumabivaho. None ni iki ukurikije uko Imana yakuyoboye muri urwo rugendo, umusozi utazwi, ubwo butumwa bw'isabato? Egide yatubwiye ko bamukomeraga, bamufataga nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe, udashyitse mu mutwe. Wowe nta rugamba rudasanzwe waba warahuye narwo mu mahitamo yawe byari kugucogoza gukomeza kugenda mu rugendo? Twongeye guhurira ku mucyo w'isabato, nawe nongeye kuguha ikaze uramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kubona umuvandimwe hano, tugiye gufatanya kuganira nawe yatubwiye ubutumwa. Turacyari kuri wa musozi Musagara, aho ni mu ntara ya Bururi, muri komine ya Matana, ya Gasiga. Birumvikana ni ku mutumba wa Musagara, kandi turi no ku ituro rya Musagara. Mu cyumweru cy'ivugabutumwa riri kubera kuri uyu musozi hariya muri kureba, ari kubera amateraniro y'ivugabutumwa azamara icyumweru cyo guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 kugeza itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12. Ni igiterane kiri kubera ku mashuri aho ngaho, ariko kandi amashuri aturanye n'urusengero hariya haruguru, urusengero rwa Musagara ruhanzwe vuba rwose, mu mezi atarenze 5 ashize ari inyuma yacu. Turashimira Imana ko yatugejeje hano, turashimira Imana ibihe byiza twahagiriye, turashimira Imana abantu baho bakunda kwakira abashyitsi, kandi turashimira uko Imana yabanye nabo n'uburyo yabakoresheje nuko yabahamagaye. Biratangaje cyane. Aha rero noneho mfite umusore tugiye kuganira, afite ibyo ari butubwire. Reka mbanze muramutse mu izina rya Yesu. Amahoro. Yego. Nuko rero ubanza utwibwire abakurikiye iki kiganiro, ubabwire amazina, ubabwire hano hantu. Yego. Nk'uko mwabivuze nitwa Niyomukiza Gaston, mvuka muri province Bururi, komine Matana, zone Gasibe, umutumba Gitanga, agashimbiri Musagara. Nkaba nationalité burundeze. Yego. Kuba turi ngaha ndabishimira Imana, iyo yabidushikanye ko tukaba twarashoboye kuronka ubutumwa bwiza bw'isabato, nk'uko bagenzi bacu bagiye butora mu burere butandukanye. Amana. Reka hari mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, nk'uko ari umuco wacu kubanza kwiragiza Imana kugira ngo ituyobore, ngusabe usenge maze dukomeze. Amen. Dusenge. Uhoraho databuja w'urukundo, we wamyeho kandi ibintu byose byaremwe nawe, minsi 6 umunsi ukaruhuka, izina ryawe ryubahwe. Amen. Turagushimiye ukuntu wabanye natwe kuva muri ijoro ryakeye, twazwitse kino gitondo kizima tw'impunzi abazima, aje twari turi ntacyo twari tumaze, ariko maze wadutonesheje utwereka
igitondo kizoba tugimose impimuzazima n'uhererwa icubahiro n'umwami Yesu bwoko bwawe turi imbere yawe ushishikare kutugira imbabazi maze ushishikare kutwogesha amaraso yawe wapfiriye ku muzi Karuvari maze dushishikare kwera imbere yawe bwa kwa munsi niwasaba kubishizowe magusanga nawe muzobukoze n'umwami Yesu ubwo turiko turaganira n'umuvandimwe wacu turakwinginze ushishikare kuba hagati yacu maze tusekite y'ijuru ushishikare kutuba hafi maze ibi bishingana turiko turaganirira hano hantu maze bize bifashe n'abandi bo hirya mu gahinga ka kure tutazi mwami Yesu tubisabye mwizera mu ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amina. Yego maze kutubwira ko witwa Gaston ese ubutumwa bw'isabato bwagusanze hehe nicyo kibazo twibaza mbere ukivuka mu mikurire yawe iby'ubukristo wamenye Yesu gute? Yego Bo jewe nkivuka navukiye mu ishengero ry'abangirikane niho abavyeyi banje bari batuye ariko mu nyuma abavyeyi barashobora kuva muri ishengero ry'abangirikane baja mu ishengero rya karismatike bamaze kuja mu ishengero rya karismatike vyashoboye ko bashobora kubandanya mu ishengero rya karismatike baciye tuja mu ishengero bita Church of God yego basanzwe babatiza mu mazi menshi ariko mugabo ntabwo bubahiriza umunsi w'isabato hama kuri ivyo umuco w'isabato kugira ushobore kunshikira watanguye kumva ubutumwa bwiza batoye kumva n'uwitwa Zefaniya yego maze mu karere twari turimo twamufata nk'umuntu w'umugumutsi ko twabona akora ku munsi w'isabato ariko muga ntabwo nigeze nshiramo n'intege na ntoya zogira ashoboye kumutohoza ukuntu ivyo bintu vyatanguye n'ukuntu vyoba vyaraje maze turaba ngaho maze hanyuma yaho uca butora uwitwa Remana Egide maze Remana Egide amaze kubutora nawe yahavuye atugezaho ubwo butumwa maze ndamwegera ndamubaza kugero gushika aho ashobora kunyereka neza ukuntu umunsi w'isabato watangiye n'ukuntu wahinduwe maze twisunze igitabo ca Bibiliya y'abaprotestante ntivyanyiroheye gutahura cane ariko narashoboye kumwegera ndamubaza neza none ko tuzi yuko ishengero ryatanguye ku isi ndetse no ngaha mu Burundi ryo ryatanguye itwa Eklezia Katolika ese nabo baba bivuga hiki maze aranzanira ibitabo vyinshi vya Eklezia Katolika turaserangura maze nza kwisanga umengo ndi mu kimanga sinashobotse mfata ingingo ariko narashoboye kumara igihe ntari bwumve ko nashobora kuja gusengera mu mashengero y'abadimashi yego hama ico gihe uracyaganira na Egide yego ni nawe muvyeyi wanje w'intuze w'ubutumwa bwiza ni nawe yamvyaje ubutumwa hama y'ivyo ndabandanya ndashishikara ndegera Egide maze twaza gusengera ku masengero y'abadivantiste b'umunsi w'indwi nk'iriri mu Bisoro ahita mu Masango turagenda mugabo sinde bwabatizwe nagiye gutora ibatisimu ngaha nyene mu komine ya Matana ubwo hariko habera igikorane cari gizwe n'abamifemi bo kwijabe maze ndaheza ndabatirizwaho hama mbona kuba umuryango w'abadivantiste umunsi w'indwi bivuze ngo umuntu wagejeje ubutumwa bw'abadivantiste kuri uyu musozi bwa mbere ni uwo Zefaniya n'ubundi Egide yari yamubwiyeho yuko yari umunyeshuri akajya aganira nawe na mama wa Egide yarabitubwiye hanyuma kandi aza no kujya ku ishuri ntabwo twabashije kumubona ariko niwe muntu wabanje kumenya iby'ubutumwa bw'abadivantiste mu kuganira na Egide afata ubwo butumwa yatubwiye ko byamusabaga igihe kirekire kujyayo ubwo Egide nawe yarakuganiriye yego yaranganiriye cyane gose kuko amaze kunganira naho nagira n'umwete nanje wo gusoma no guserangura ubwo ya matora utubwiye iyo hirya za Bisoro mwajyanaga na Egide twarajana yego bivuze ngo Celestin
wa mupiyoniye waje aje gufatanya na Egide Mm. yaje abasanga. yaje adusanga turi kumwe. Mm. Eh, Ego hama rero ndabandanya ndaramiriza urugendo Mm. maze gushishikara gusoma ibitabo. Mm. Ndabona yuko umunsi w'isabato w'ubwoko bw'Isirayeli wahinduwe. Yego. Yisunze igitabo bita Ndemera Ekereziya Katolika kuki. Mm. Ico gitabo caranyeretse neza yuko umunsi w'isabato wahinduwe, Mm. maze bituma numva nogira amatsiko yo nanje kubahiriza umunsi w'isabato. Amen. Tugiye mu gitabo c'ubwuzure bushasha bw'abakatolika Mm. mu nji ntagatifu ya Mariko Mm. igice ca mbere ku murongo kuri 26 Mm. turabona yuko bariko barasigura amajambo mato mato yavuga ati gusigura umunsi w'isabato. Baravuga ati umunsi w'isabato mu Bayahudi wari ushaka mu kwa gatandatu w'ubu. Mbega make tubona umunsi duhimbaza umunsi wa mbere wo mu ndwi. Mbona yuko rero turiko twaca kubiri n'amategeko y'Imana, ubwo tubona yuko na Yesu Kristo yashizeho indahiro avuga ati ndababwira ukuri tinaganya ushaka akazigira kava ku vyazo vy'Imana shiti isi n'ijuru uzofuma bivaho. Yego. Yego. Mana ishimwe cyane. Hari amakuru nakumviseho niyo mpamvu nifuje kuganira nawe. Bambwira ko uri umwe mu bantu bafise imbaraga kuri uyu musozi kandi wajya kubakubita rwose utarakira umucyo w'isabato. Nivyo cyangwa barakubeshyera? Kuba bavuze iyo nkuru iyo nkuru si inkuru, iyo nkuru niyo, ariko mugabo ntabwo naba nagiye kubasindira byabivuye ku zindi mpamvu zitandukanye. Kuko nta muntu nibaze mu kibano ariko numva nasindiye umuntu, ariko mugabo byashobora kuba byavuye kuri iki na kiriya, mugasanga kubera ko umatwe na kamere asanga ari muri ivyo agiye mu byo kurwana. Ego. Abantu bagushingira intahe kwaho umariye kuba umudiventiste, umariye kuba kwakira umucyo w'isabato n'ubuzima bwawe bwahindutse rwose, kandi turabishimira Imana cyane. Amina. None ni iki ukurikije uko Imana yakuyoboye muri urwo rugendo ku musozi utazwi ubwo butumwa bw'isabato? Egide yatubwiye ko bamukomeraga, bamufataga nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe, udashyitse mu mutwe. Wowe nta rugamba rudasanzwe waba warahuye narwo mu mahitamo yawe byari kugucogoza gukomeza kugenda urwo rugendo? Yego. Ingorane twahuye nazo ntabwo zari zo mu kibano, oya, ariko twahuye n'ingorane zagomba kunkura ku gakiza nari maze kwakira. Jewe ndi mu bigero musasi ndubaka, nari mfise umufiance, ariko wewe maze gutora ubwo butumwa nanjye ndabumugezaho, nawe ntiyashimye kubwakira. Maze atashimye kubwakira turaja no kwa pasitora araduhanura, pasitoro w'intara y'ivugabutumwa ya Matana. Yego. Maze ntabwo ntabwo yigeze azitora. Tumaze arashitamwo afata ingingo yo kuvavanura nanjye mpitamo kuvavanura nawe. Ndamubwira nti hako nohemukira icanditswe nofuma mpemukira wewe, nkavuma ndaguheba hama nkazobandanya urugendo natangiye. Rero kuri ivyo nta yindi ngorane nabona yari yoza inkura ugakiza yigeze imbako atari ico cyonyene gusa. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Urumva ko ariko ni n'icyemezo kigoye, abantu benshi bagiye bakurwa mu murongo w'ubutumwa bwiza n'ingingo yo gushaka uwo bazabana. Ntabwo byoroshye. Numvise hano bikomeye cyane, ahari na Claudine azatuganirira, numvise ko nawe ari uko byamugendekeye. Hano kwakira ubutumwa bw'isabato ni icyasha, ni igitutsi, ku buryo umuntu ahinduka ukundi agatana n'umuryango we. Abatuganiye bose mwumvise ko ari urugamba rukomeye cyane, ku buryo bibasha gutanya umusore n'inkumi bakundanaga bapanganaga imishinga iremereye. Ngira ngo urukundo ruba ruri hagati y'umusore n'inkumi rujya rubasha guhangana n'ibintu bikomeye cyane.
ariko ingingo y'isabato yo ibasha kubisenya rwose nk'uko twakomeje kubyumva. Ni ibintu bidasanzwe. None uyu munsi uretse ibyo byose n'icyo gihe cyose gishize nuko wabonye itorero rigenda rikura, pastor yatubwiye yuko mumaze kuba abantu 39 mwatangiye muri babiri. Niki kiri ku mutima wawe cyo gushima Imana? Nubuhe busobanuro kwa kuri wa mucyo mwamenye utaruzwi abantu babonaga nk'ibintu by'inzaduka, ni rihereme cyangwa se ni ukuye kuntu byumva uyu munsi muri wowe? Muri jewe ndumva ibyishimo cyane, kuko iyo uriko urabiba imbuto ukabona ko umurima wasanagaye, ibyishimo byo kuzabona wimbuye umwimbo ushimishije. Natwe turabona yuko aho tugejeje aho tugeze ubu, ndashimira Imana kuba ingufu twakoresheje zo kugenda gukora ibikorwa biriya na biriya dushobore gushikana ubutumwa ngaha, byagize icyo bikora bikazana umusaruro munini, baba biyegurira imitima kuri Yesu Kristo. Amen. Ndishimira rwose, nubwo gusa hari akagenda karanciramo kuri jewe, kuba umufiyanse tuba turi kumwe baramvuze ko amajambo menshi atandukanye, niyo ngiye kumwivuga butumwa aho kunyumviriza baca baza kunkoma kuri we, baza kumva ko twabyanye mu gatamana tugeze tuvyarana, ntari bigenda namumenya. Ari ico kintu rero cyatuma ngaha mu karere kenshi iyo ngiye kuvuga ubutumwa bakunda kukinkomako. Ego, ngo ni urugamba rw'iby'umwuka. Ego, kandi Satani nawe nyine agomba kukurwanya uko ashoboye, ntibiguce intege, kandi Yesu Kristo ari kumwe namwe. ego. Nicyo ubwira abasore? Ubutumwa ntabwo sinzi uwigeze kutuganiriza mu materaniro avuga ati abamama nibo bakunda kwakira ubutumwa bwadutse. Ese nicyo ubwira abasore? Ubutumwa ni ukuri n'abasore babasha kubwakira? Ego, ni ukuri rwose. Abasore turakwiye kwijukira natwe gusoma, tugakurikiza ibyanditswe, nkuko tuba twagiye ku mashure kwiga ibyanditswe. Ni ukuvuga tuba dukwiye guha agaciro ibyanditswe ndetse tukabishyira mu ngiro, kuko tugiye gusoma ibyanditswe biratuyobora kuruta iyo turiko turakurikira ibyo twavukiyemo. Rero nohamagarira abasore bagenzi bacu ko boshobora nabo kwijukira gusoma bakanatahura, kandi ndetse bakagira n'umwete wo kubaza niyo bahuye n'ibibazo mu nzira byerekeye imibano yabo biri kumwe, ntibishobore kubabuza, kuko turabona ko na Yesu Kristo yavuze ati sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko tuyisanga muri Matayo igice ca 10:34. Kuri ivyo rero nahamagarira ugwaruka nkanje ko nabo nyene bashobora kwizera Yesu Kristo n'umukiza wacu. Amen. Amen. Gaston, turagushimiye cyane kubw'ubuhamya bwanyu nuko Imana yabakoresheje umurimo kuri uyu musozi, kandi cyatuvanye kure no kuza kubashyigikira no kubabwira yuko turi kumwe namwe mu murimo w'umwami wo gutebutsa kugaruka kwa Yesu Kristo uri hafi kugaruka. Twatangiye dusenga, n'ubundi ngiye kugusaba usenga ushima Imana ko yatuweye mu kiganiro maze dusoze. Hama nanje ndangije nshima ukuntu namwe mwitanze mugafata imisozi mukaza, mwabonye kare ukuntu gapanze. Norangiza nsaba namwe ko mwosaba kugaruka kugira ngo ushobore kudutera intege, ndetse n'abandi batari bwahagere nabo nyine mukazobabwira akazoshobora kudushikako kugira nashobore kuza kuvuga ubutumwa mu kano karere, kubona ko ari akarere gatinze ubutumwa ntiburashika, ntiburatsimbatara. Yego, Imana izabidushoboza. Yego, dusenge. Urakoze Mana, urakoze kubanye natwe mwa kino kiganiro twari tuzagirana n'umuvandimwe, ndetse kazoba kanafasha n'abandi hirya no hino. Yesu mwe icyubahiro. Mwami Yesu, turi hano ubwoko bwawe, shishikara kuduhezagira, shishikara kudushishura imigisha yawe, nk'uko wavuze uti niyo mwatekereza mukanyubaha amategeko yanyu mukayagendereza, nanjye nzohabwa n'umujana y'amusozi mpinga z'imisozi. Turakwinginze Mwami, ushishikare kutugira neza, ushishikare kutuyoboresha amaboko yawe yera, nubwo tuba tugiye kwinjira mu bihe bigoye, ushishikare kutuba hafi, maze ushishikare kuduha umuhemu w'indengakamere, maze ushishikare kudukomeza, nk'uko twabonye vyibanjije ko abakurambere bacu batwitangiye imbere mu zo mukozi. Mwami Yesu, turagusaba dusaragare, hari byinshi